Tumakder tayo amin ket makipaglukip kayo kanya kadagiti Bibliayo iti libro dagiti taga Pilipos. Good evening kadagiti amin nakakabsat iti naduma-duma nga paset ken suli iti lubong halangay iti Pilipinas no diket iti amin na sa palubong. Philippians chapter 3. If you are there, say aloud, amen. Basahin tayo, aggagantan kakabsat, tapno mayat. Okay? Verses 13 and 14. Alright, basahin tayo iti Ilocano, aggagantan, verse 13, ready, go. Kakabsat, tsak ibilang tibagik anagunudakon, ngem daytoy maysa iti aramidek, idinto alipatak dagiti malikudan, kamakamek dagiti banbanag amasangwanan, agtarayak asipipinget, nga agturong iti pagpatinggaan, may puon iti gungguna tinatanok a panangawis ti Diyos gapo ken Kristo Jesus. Kararag tayo, bendito a Diyos sa puming anasantuan kanilangitan, yaman kami apo iti soom, tukatam dagiti panunot ken puso miwapo ket konbiktaran na kami, manipod apo iti kinapudno kadagiti saom, tapno iti kasta o Diyos, digiti ngayon kami magagan, katapo mapagbiyagan mi, babayan apo iti parabor mo. Nawatag apo nga bendisyonam, amin apo nga agdengeg, kadagiti amin apo nga naduma-duma, nga paset, iti daytoy apo Diyos nga pakadanunan, daytoy HBBC live stream apo itata. That I pray that may you please enable and give strength also to your servant, natulungan na kapo Diyos, tayo sigalaan apo timabalin ko, nga taklinan ken kamangan apo. Tadigiti ti kararag ko, tinagan na po mi Jesus. Amen. May you please be seated. Thank you very much. You know what? Sometimes God gave us many senses or different senses, particularly 5 senses in our lives. And these senses are very important. Nulakit di usaran tayo nga usto, kanapaggiso, itinananay nga panakausar na. Kat dito nga makita tayo, nga ti maysa kadagiti kang runaan nga senses, iti panagbiag tayo kat iso iti panagkita. Alright? Kat iti panagkita kakabsat, kat numaminsan, kat aminin tayo manunusaan, kat adalat tayo ti mabalin nga pagkabasulan tayo kaniya po Diyos. Because sometimes, the things that we saw, alright, especially people that surrounds us, sometimes we become judgmental. Okay? But I hope and I believe that this evening, kat ito nga makita tayo, nga iti da ito nga rabi, kat makita tayo, halaan kumanga dagiti pakapilawan, iti pada tayo nga tao, halaan kumanga dagiti pakarigatan tayo, halaan kumanga di pangtagibasitan tayo, kadagiti bibiyag tayo, no di kat ikang runaan na ngayon tayo makita, kat dagiti nagapuanan ni Apo Diyos, iti bibiyag tayo personally, iti pamilya tayo, ken oray pay, iti ministry, iti HBBC, ngayon tayo itata kakabsat. So iti da ito yung arabi, ito yung makita tayo, nalawag ti kunana iti nasantuan na surat, which is our theme for this year, alright? Our theme is press on, okay? So kunana dito yung kakabsat, ni Apostol Pablo, he is talking to the Philippian believer, and I believe he is also talking to us, alright? Jak ibilang tibagik anagunudakon. Anya darigiti banag anagunudan na, we know the life of the Apostle Paul. Alright? Career and professional speaking, he is a lawyer by profession, and his education, kat ito nga makita tayo, he belong to the Sanhedrin, kat ito nga makita tayo nga dagiti akam na iti panagbiag, na nga to ken ito nga talaga nga napintas ken dakkel, nalatak isuna iti yan na ngamitoy nga kunana hanko nga ibilang tibagik anagunudakon ngem daytoy maysa iti aramidek idinto alipatak dagiti malikudan kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. We know the life of the Apostle Paul before he became an apostle and before he was named Paul, amo tayo nga tinagan na ket Saulo, ket itoy nga makita tayo nga iso iti panguluan dagiti tattao nga mangidadaulo nga mangperpersecute, mangpapapatay kadagiti Kristiyano, kadagiti anak iti Dios nga agdaydayaw ken nagserserbi ken kuana. Ket kunana ditoy ammuna sila lagip isuna kadagiti banag nga nasayaat nga naaramidan na kaniya po Dios.
hanga nasayaat nga naramida na iti panagbiag na. Ngam kunana ditoy, lipatek iti malikudak. Kat ibaga na ditoy, adda iti karit na iti personal nga panagbiag na, kamakamek dagiti banbanag amasangwanan. Kasla nala ang ibagbaga ditoy, agabrutak iti apo. Abrutak dagiti banag nga madi nga naaramidak iti naglabas. Kamakamek. Why? Because he doesn't know. No, ano nga umay keng kuana iti makunkuna nga pagpatinggaan iti panagbiag na. So diya balikas nga kamakamen, he is in haste. Pero may isuna nga agal alisto, takamakaman na nga rod. So dito nga makita tayo, at keng kuana diya determinasyon nga mga ramit ken mga brut dagiti banag nga naaramidan na iti apo nga haan nga nasken ken saan nga umiso iti panagbiag na. Kat from this verse alone and from this testimony alone that the Apostle Paul made and testified, ito nga agdakkel kuma iti challenge kanya tayo that we will going to do the same. And in verse 14, agtarayak as ipipinget, nga agturong iti panagpatinggaan, maipon iti gungguna, tinatanok a panangawis iti Diyos gapuken Kristo Jesus. So this evening, I just want to share to you the message of the Lord. 3 looks that every church or every individual Christian needs to take. Talo nga banag nga intayo dapat kitaan iti panagbiag tayo. So from the verses that we just have read, ije nga makita tayo, ini-explain ko kanyayo, nuanya dadagiti banag nga nagpasaran ni Apostol Pablo iti panagbiag na. Ito nga nakita tayo with all his accomplishment in his great spiritual lineage, was still unsatisfied with where he was with the Lord. And sometimes it is contrary to us. Okay? Nga mas adada nga satisfied tayo kagabsat, kadagiti secular, personal, and worldly accomplishment that we made and we are making in our Christian life. But nevertheless, ito nga makita tayo ni Apostol Pablo, haan nga isuna nga nakontento, kadagiti banag nga agdama ngayon na, agdama nga paspasarin na accomplishment na, worldly aspect, secular aspect, because he knows himself, amuna nga dagiti banag nga naaramidan na iti apo, ken mabalin nga maaramidan na iti apo, ket saan pa'y nga umanay kakabsat. So that's why ito nga makita tayo, nga ni Apostol Pablo, he begins to look at his life, he sees himself as a man who has not yet arrived, and one who stands in need of improvement. And that is what we need nowadays. And that is one thing that we need to determine to. And that is one thing that we have to pray for. And that is no other than to have the desire to improve ourselves for becoming a better Christian and a better servant or a better son or child of God. Tapno mas adada tayo pa'y nga maramat iti apo. Well, there's nothing wrong nga kuna tayo no maminsan, we are already saved. Naisalakan nakon. Langit ti pagturungan iti kararwakon. Okay? And that sometimes we became satisfied. And that starts becoming complacent. And when we start becoming complacent, that will be the time that we cease to grow as a believer. Tayo kunatay nga rod nga, langit mo't pagturungan ako, naisalakan at maten. Kanayon ko nga ibagbaga, nga agpaiso nga day ti langit, nga madamat ti makon ko na nga judgment seat of Christ. That's the time that every work that we have done here on earth will be rewarded. It might be good or bad. So I hope and I pray that as a child of God and as a believer, we must not only be contented and satisfied as heaven-bound, but we must also desire in our heart to do something for the Lord and for the expansion of the ministry through the Hosanna Bible Baptist Church under the leadership and training of our patriarch and our senior pastor. Let us do something. Kasi kunana itinasan pa na surat iti Ephesians, ito nga makita tayo, ngayon salakan na tayo iti apo tapno iti kastagat agaramit tayo para kadagiti na imbag ken nasayaat nga banbanag. Katno agaramit tayo ken aramiden tayo digitoy, detanto iti maysa nga gundaway ken maysa nga rason nga haan tayo nga agbalin nga stagnant iti spiritual life tayo. When you are doing something for the Lord, you are making yourself becoming mature,
And you know, if you are having and given responsibility in life, that's the time that you are starting to become mature. Isungan wa dagiti responsibilidad nga maited kada tayo kakabsat, antay nga kabutbuteng, kanantay nga likliklikan, kasi dita nga inot nga maasa tayo, kan ma-develop itinananay nga responsibilidad, commitment, kinagagat, kinapasnek tayo, kadagiti responsibilidad nga naitalag kanya tayo. So, ito nga makita tayo, nga umuna nga dapat nga makita tayo kakabsat, kat ijay, verse 13, jay letter A, kakabsat tsak ibilang tibagik anagun udakon, ngem ijay may isang aramidak idinto lipatak dagiti malikudan. So the first look that we need to look unto it is we have to take a look at the past. We have to take a look at the past. And there are three things that we need to consider under this. Umuna, we need to look, review our past. What I am talking about is we need to take a spiritual inventory. We need to take a spiritual inventory. As individual Christian, all right, we should list our accomplishment, our failures, our hopes, our dreams, and so on and so on. We need to see again where we came from and how we got to this place. So I believe with all my heart that these past years, I do not know if you have reached your goals in life. I do not know if you have failed sometimes, if you have accomplished something. I do not know if your hopes become ito nga makita tayo nga haan nga natungpal dagito nga tarigagay mo iti panagbiag. But listen to me carefully, there are always a reason no apay nga dagitoy ket saan nga naipatungpal. At dalat tay ti rason ken gapuna no apay nga dagitoy nga banag ket saan nga naipatungpal. At dati rason ken gapuna no apay nga nagsadut ka nga nagsulwining. At dati rason ken gapuna no apay nga nagsardeng. Dayjay yu umay ken panaggrow dayjay discipleam. At dati rason ken gapuna no apay nga saan mo nga na-fulfill dagiti duties and responsibilities mo. Iti ministry, iti personal na panagbiag mo. There are always a reason behind these things. Kat timay sa nga kayat ko nga makita tayo dito'y kakabsat, hantay laeng ko mga panunutan, no anya dagiti banag nga santay nga naramitan, santay nga namit, hantay lang ko mga pampanunutan, dagiti failures tayo, dagiti saan tayo nga nagunudan nga tarigagay tayo, no dikat diti kang runa na panunutan tayo, anya ti rason ken gapuna, no apay nga santay nga namit dagitoy. Anya ti rason ken gapuna, no apay nga saan tayo nga nagunudan dagitoy. And from that point itself, we have to deal it immediately so that we will not going to commit the same mistake again, the same attitude again this year. As an individual, ito nga makita tayo, nga iti panagbiag tayo, aduda dagiti banag nga mabalin na kuna tayo pagbabawyan tayo itata. But you know what, sometimes, to review the past is very painful. But it is helpful to keep us from making the same mistake again. Reviewing, remembering the past sometimes is very painful, but it is helpful to keep us from making the same mistake again. I personally, myself, aduda dagiti banag, nakunak no i-assess ko iti panagbiag ko, aduda dagiti banag na amok ngahan ko nga naaramidan. Ado dagiti banag ngahan ko nga na-fulfill. So nga ti kararag ko iti apo, no anyaman dagiti rason ken gapuna, ngahan ko nga nakaaramidan dagitoy nga banag, I have to see to it that by His grace, han ko nga dapat maramidan dagitoy. Because in that way, that only shows growth. Iti Lunes, nagmi-meeting kami kadigijay, volunteers kan pada nga katrabahuan iti ministry iti pasukin kat ito'y nga in-challenge ko isuda kat kuna kadakwada you have to set goals personally in your life. Manu dapat iti masulwiningam itatangatawen, manu dapat ti gospel tracts nga maibunong mo, manu dapat iti good news club ma-establish mo, manu dapat iti disciple mo,
kan manipod ka dagiti disciple mo, mano dapat iti agbaptize, mano dapat iti agremain, kan mano dapat iti may involve iti ministry as the year end. And I am so much thankful. Babayan ki DJ inaramid ti asawa iti pastor tayo ni Ma'am Kay, they were delighted and they were challenged to improve the area of their giving. And may isang abanag na makita tayo dito, no awan araramidan tayo ngamin para iti Apo, just come what may. Umay tayo ti Domingo, umay tayo ti Miyerkules. Iso nga di nga mapilaw, hanpay nga nagudwa iti tawen, talaga aglusdoy tayon, kan talaga nga kumapoy tayo manen. No daddo mamet, DJ kaadu, DJ banag aramidem iti Apo, no maminsan agrakaya, kan agbigay met ti bagi. No right kat mabalin ako na tayo, nabannug akon. Ngam para kanyak napinpintas ti mabannug ka nga aramidem je banag nga para ti Apo. Ngam di je mabannug ka nga aramidem je banag gawan ka iskan na. Je mabannug ka nga aramidem je banag ganayin labungan. Mabannug ka kadagi je banag nga aramidem para iti bagim. You know what, sometimes if you do a lot of things just to please your own self, just to meet your personal satisfaction, I am telling you, I want to pulos itinananay nga panakapnek mo. I want to pulos tinananay nga pagpatinggaan ti panangaramid mo't panakasatisfy ti bagim. Why? Because we are this flesh has action itself and alone. You will never glorify. Hamon to pulos mabagustuhan. Hamon to pulos mapadayawan ti bagim kanti sa sinuman nga tao. That's the reason why that will make you become tiring, worry, and anxiety. Discouraged. Ngamitoy nga makita tayo, napinpintasan nga tayo apot padayawam. Tamamati at amin na pusok, nga ni Apo Diyos ti padayawan tayo, ni Apo Diyos ti aywan tayo, I believe, at danto man dagiti tao, nga haan nga uman namong kadagiti banag, nga aramiden tayo para ti Apo, at least, ammo tayo nga ti puso tayo, ti Diyos ti padpadayawan tayo. That's the reason why, right now, mabalin ako nam, ipampanunutan pa ilaang itata, kat dagiti banag kapalpak mo iti last year, isardeng mon. Okay? Irugi mo nga panunutan, no anyada dagiti banag nga mabalin mo, nga pagabrutan nga rut itatan kaniya po Diyos. That's the reason why, personal. Ipanagserbita iti Apo, it must always be personal. Kada kayo nga anak, han kailaan ko mga umay dito'y kapilya, gapu na ta, dagiti naganak yukat umay da. Han kailaan ko mga ma-involve ti ministry, gapu na ta adatang danyo, diya mo na dapela patang tangdanan, dito'y nga ma-involve ti ministry. Ingkag sulwining tapno na yung nagtalawans mo. No, because serving God is always personal. Deta ti dapat apanunutan tayo kagabsat. Sunoan mo tayo nga personal. Dapat we have to see to it. Nga dapat adati personal inventory tayo. Hamon nga palubusan, kanhamon nga ipalubos itulog. Nga dati sa bali nga tao itata. Nga mang palagip kang ka. Well, thank God, we have our pastors. We have the pulpit. We have our disciples who are always there dedicating themselves, their lives, their time, encouraging us, praying for us, pushing us. Nga umasidag iti Apo, ngam dumteng to iti kanito, nga ti panagriknam kat awanan ti tao nga makatulong kang ka, kas kuna ki J. Camp idikwa, learn to encourage, push, and help yourself to get closer to God and to be more immersed in the ministry and in the work of the Lord. This is a matter of individual, personal. That's why, ikitaan tayo kagabsat. Mano itinay-announce nga soul winning, iti pastor tayo, ngahan tayo nga naka-involvehan. Mano itinay-announce nga activity city church, nga permi nga inpaidam tayo ti oras, kan panawan tayo. But we tend always to make ourselves available for other people.
ngam iyimot tayo ti bagiken oras tayo kadagiti banag nga para iti Apo. Sana sa taong ito, sika ngayang people, masursuro ko dagiti barkadam gagayem kang classmate mo. Nga no Miyerkules, Sabado kang Domingo, handa kan nga maawis, tatikunada kang ka, hanyo maawis datan, kapiliyat yan nanan. Your classmates, your friends cannot do anything about that. It is you who can do something about that. It is just a matter of commitment. It is just a matter of a deep commitment to God. Nga uray anyat ibagbagada, uray no ka groupmate anda ka, uray sikat leader, you have to see to it nga dapat san nga maapektaran dagiti banag nga ammom nga para iti Apo. Kuna natin na santuan na surat, dagiti banag para kan Caesar, para kan Caesar. Dagiti banag para kan ni Apo Diyos, para kan ni Apo Diyos. The same is true with this in our ministry, in our time. Naisuro kanya tayo kagabsat. Manipod iti senior pastor tayo, no kasano ti dapat nga nananay nga panungasar tayo iti oras kan panawon tayo. Hamoy palubos nga maapektaran, kanamoy palubos nga alaen, iti lubong, kanti sa sinuman, nga Poncio Pilato, dagiti banag, nga ingkarim, nga mabalin mo nga pagserbian para iti Apo. If there's a will, there's a way. No sikat leader ta grupom, han nga dapat sika iti mangi pangulo, nga ti Domingo, iti panag-group work yo. Hanga dapat nga sika iti mangi pangulo ken mangi baga kadagiti saan nga naisalakan nga ka group 1 nga iti Domingo isut panagarami jud project yo. Because Sunday doesn't belong to your group. Sunday belongs to God. Ay mayat langin hangka aglid-leaderin no di mo tumat lang kaya tagtakder ti prinsipyo. May mayat langin ang kaglid-leaderin. Well, I thank God. Some of our young people, they are what we call, tekunate nga ron, excelling in their schools. Praise the Lord for that. But mind you, if you are excelling in your school and you are not excelling in the church and in your ministry, what kind of Christian you are? Personal. So dagitoy, ibagbagak kada kay itata, han ko mabinsa-binsa sa may isa. Ngam sika, itata na nga gamdetoy, amok ada iti isarek ti Apo ti panunot mo, nga makita labas, nga makita iti experience mo, makita iti pinagbasam, makita iti trabahom, nga ipalagip ti Apo keng ka, dagiti banag nga liway, ken banag nga nananay, nga hantay nga naaramidan para keng kwan. Becoming a PTA president in the municipality of Pasuken is not hard. It's not easy. I always tell them, do not vote me now, because I am telling you as of this moment, amok da kayo tikadwan na nga panagbi-meeting kan panagdadalus yo Domingo taysot bakanteyo nga mahaan nga iso ti bakantek. Ha nga mabalin nga hanak nga awan nga mabalin nga awanak ti kapilya no ti Domingo. And they always tell me, awan problema deta pastor. Si kalatat presidente mi, agdalus kami lata, agtrabaho kami lata iti Domingo. Hanga nalaka. Iso nga no awan turod mo, awan iti dorim, agas may sangayang people. Itatapelaeng taubing kagatsan mo nga patangkanen ti dorim. May point na kunakadori, conviction. Deta kayat na nga sawa na conviction, san mo nga ipalubos nga tilaat na nga taot mangyakar taligusgos mo. Deta ti dapat masursuro tayo tata. No sika kumakat may isa nga balasang, uray kasanot kinagwapo na deta. No saan pa'y nga day tagat na isalakan, haan pa'y nga day tagat na mati, rejectaram nga dagos. Do not entertain. Hamo nga ipalubos nga ikan na ka, kan umawat kat sabong kan chocolate, because in the first place, hanpay nga isunag at anak iti Diyos. That's conviction. Don't tell me nga kunam sulwiningak, disipulak ka ni Yasser ko in the church. I am telling you, you are not God and you are not Holy Spirit. It's only the Holy Spirit that can convict a person who is a sinner towards God.
why I am here, I am likened to this. Nga kastoy ti katangken ko. Amok kan adot nakita kon ngayang people. Adot nakita kon nga naiwarang gapot kadagitoy. Nga alisto nga namati. Doon sila nagiging marupok. Kaya pangaasiyo, young ladies, huwag kayong maging marupok. At I am telling you, hindi ka magiging marupok kung ikaw'y magiging matatag sa Panginoon. Nagiging marupok ka lang kasi marupok yung relasyon mo sa Panginoon. Pinakaingat-ingatan mo yung anumang relasyon dito sa mundong ibabaw, pero hindi mo pinakaingat-ingatan yung relasyon mo doon sa taas. Kaya kung minsan, yung mga relasyon natin dito sa mundong ibabaw nagkakapalpak-palpak. Why? Because our relationship there above with God ay hindi maayos. Marami nang nasisira yan. Oh, I do not know, damang kada kayo dito, iti kastat experience na iti last year. Hamoy palubusan anak ko nga mapasama kita ta. Ag-involve kat ministry, tapnon ti kastagat adda trabaho, awan tinan anay, nga pangriribukan ni Satanas keng ka. Nung amin awan araramidam para iti apo. Okay, busy ka ta cellphone mo. So anya tayo, mapasama, chat dito, chat dita. Oh. Hello? Oh. Pero pag marami kang ginagawa, okay? O, dagay nga choir member, no obedient kayo, kan faithful kayo at panag-isend nyo, panag-practice kayo, sulat pa kaususaran ka cellphone nyo. I am telling you, you will become productive this year. If you are consistent with that. Personal yan. Oh. Dagay mo tagapasukin, amuyo deta. Isong aging gana nga, dapay lang angis ko. Nuhang kanto pa lang ustot pa nagbiag mo. Bagak kang ka. Mortal nak na kalaban. Dakay ngayang people, kapasugin. Amam mudak, nauyungak nukas na nga banag. Ngam naluknungak no para iti apo. Personal. Uray kasanot pa nang igadol, pa nang iduron, manu nga preaching and everything. Awan mat keng ka, personal nga goal mo. To keep on pressing forward to the Lord. Nga umabrot iti apo. Oh, kay kayat mulatan, te paguyguyod, sika itinan anay pa nga agsal sa lima kagitap nun ti kastagat, natungil ti panagtaray ti ministry. Mabaintay kumamat ti apo. Oh. That's why let us review our life in the past. I'm not only telling this to you, I am also telling this to myself. Habang nagtugtugawak, basbasaak detoy, pampanunutok mo tibagik, tinaglabas. Oh. Tinaglabas kagabsat, 2023, kanyak kagabsat, hangang angaw. Adot na pilay kanyami kagabsat pasukin. Yan. Hangan alaka. Magyamyaman nagtiapo every time nga kunata pastor ko kanyak hanga dedat panunutom Pastor Ber. Hanga dedat mangigawit keng ka. Oh. So agsulwining ka man disciple ka man Right. Nakarigrigat ka, nakasaksakit ka, sa tanyo amo jerik nana, inbuyat mo amin nga pigsam, amin nga ammom, inpan mo kang kwana, and everything, you invested everything to that person, and then unfortunately, timawad udi kan iti dumtang to iti panawen, kuktaran na ka. Si kantot agbalin nga dagas si panagbiag na, how would you going to take that? You cannot feel it because you are not a servant of God and you are not a pastor. Parparbangon, tawaga, mikarkararag mo. No, the problema na, di mo pa'y maasikasot pamilyam, hamo pa'y mabagbagaan ti anak mo, akas panang bagbagam keng kwana, deta ngayang people. Ngaminton no, di makalan ti ulo na, nakasursuro, nakaadalan, and so on and so forth. Awanan! It's very painful in our part. Pero wala tayong magagawa. Bahagi lahat yan ng buhay ng isang lingkod ng Diyos.
And every time that these things happen to me, I always humble myself to God kat kunak, tulungan na kapo. Isuro na kapo. That's why I am not only telling this to you, but also I am telling also to myself. Not only look and review, but learn and remember. Learn and remember. Laglagipem kuma, dagijay banag, nga ammom nga nakaitiklubam, nakadadailam, kat makasursuro ka, manipod kadagijay. Tay may isa nga ubing, no inadaw mo tay kaldero, manipod ijadalikan, hanaam mo no napudot daytoy wano saan. Ngam gaputi kinagresibo na, dukutan na, kat iniggaman na, uray ko na, hammo nga iggaman, napudot dayta, hanaam mo, ngam no iniggaman na, nasinit. And then after that, nung makakitan tot kalderon, uray no kauugas deta, mabuting nantun ngay ganan, tatinapanti panunot na, di pa nakasinit na. Ang masama sa atin, ang nakakalungkot sa atin, alam na nga natin na doon tayo binanatan ni Satanas, doon pa natin lagi pinapalagi, at doon pa natin lagi nilalagay yung sarili natin. Yun palagi pa rin yung ginagawa natin. Remember, no yan nat nakadadailan tayo, yan nat ng gundawayan ni Satanas kada tayo, yan nat ng gundawayan tilubong kanya tayo, and from there on, we must learn, and learn. Karami na ngang beses di ka pa natututo Anapailat kayat mo, nga papasamak tapno makasursuro ka. Namin adun nga baot, di ka pailaang nakasursuro. Agkabkabibaw tapatong mo, tapingping mo, di ka pa nakasursuro. Nakadadon iti dait na, nakadadon iti pigkat na, kan band-aid na, gos bandage tapusom, di ka pa nakasursuro. Hello? Are you listening, young people? Ngayon, sana yung puso mo, sabihin mo sa Panginoon, sa'yo lamang ito, Panginoon. Sa taong ito, Panginoon, tulungan mo ako, babawi sa'yo. Ripkam kadiapo, daytoy matak, iti panagkitak, kadagiti gugwapo nga manglimlimo. Lukatam apo to'y matak, kadagiti tattao, ken karkararwa, ngagkasapulan keng ka. And you must go after that prayer. You must always determine into yourself nga dapat dayjay ti surutem. Learn, remember, learn, remember. And then next, live. And what does it mean? Repent and let it go. Let it go. Let it go. Huwag ko nang kakantahin. Hindi ko kaya yun. Alright? If in your spiritual inventory you have found areas of failures and times when mistakes were made, then those things need to be left where they are in the past. When we are guilty before God, the answer lies in repentance. Do you still remember noon niya itim pagawan mo itiapo during the camp? Do you still remember noon niya tincommit mo itiapo during the camp? Do you still remember noon niya insangsangit mo during the camp? Do you still remember noon niya sinangsangitam during the camp? Ngawam man lang pagka-improvean iti commitment tayo ken biag tayo ngarud itattangatawan. Because what is the use of this commitment? What is the use of those kneeling down, crying, talking to God here in this altar without making a decision to change and to do better for the Lord? Kapatid, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa mga bagay na nangyari sa nakaraan. Tapos na mga yon. If you have repented and you know
and we have acknowledged our shortcomings before God, katamu tayo nga nasaktan tayo ti puso iti Apo, awan mapukaw kada tayo, nukuna tayo, pakawanin na kapo. Hangko na aramidan, itirob bangag kang ka. If you young people, kat kunam, pakawanin na kapo, naitid ko, iti ayat ko, iti padak na tao, ngam na ipaidam ko, ti panagayat ko kang ka. Pakawanin na kapo, inibos, iti trabaho, ti oras kan panawin ko, ngam awang manlaeng, tinaitid ko para kang ka. Pakawanin na kapo. But let me tell you tonight, han mo ipalubos nga digitoy nga naglabas sa nagkamalian tayo ti Apo. Kit isot agbalin nga bangungot, kanisot kun kanayo namang konsensya kada tayo, mangsit-sidir kanya tayo. Itatang agdama. Talag tayo ti Apon, tanuwans nga namawat tayo ti pamakawan ka ni Apo Diyos. Isumaruno ko mga dawaten tayo kat pabilgan nak Apo, usaran nakadimanin Apo, pabigsaan nakadimanin Apo. And once you ask that, and he started doing that, maintain it. Maintain it. That's why, once you have repented, anything or something that we have done wrong against God, we have to leave it. Amo yung kakabsat, nagalisto lang ti agaramit ti may isang banag. Namamom, di banag nga may isang aramidam, ti umuna nga panunutom, saan nga di panangaramid mo? No diket di dayjay sinno tinangaramidam. Amom, kada kayo nga padak ka nasawaan. No nakaaramid ka ti maysa nga banag, nga nakasaktan ti kastalaunay, ta asawam, anya triknam. Ana triknam no agsangsangit ta asawam, ket tigapot pagsangsangitan na, ket gapu je banag nga naaramid mo keng kuana. Nga saan nga dapat? You know what, sometimes, I do not know how does it feel, how you feel about that. But for me, it really breaks my heart, knowing that my wife is crying because of my wrongdoings toward her. My point here is this, nagalisto ka lang nga agaramit ti may isa nga banag, nga pagragsakam, nga mahamo nga panunot, no kasanot pa nakapasakit mo iti puso ni Apo Diyos. Numariknam ti mapabainan, kapot inaramit ti sabali nga tao keng ka. Mariknam ti masaktan, kapot inaramit ti sabali nga tao keng ka. The same is true with God, because He is a person at dariknana. Iso nga sakbay tayo nga mga ramit ti may isa nga banag, nga uray ammo tayo nga pagragsakan tayo, panunutan tayo nga umuna, no daytoy ket masaktan tayo ti puso iti Diyos. Dapat kanya tayo santay ko mga pagragsakan, nga masaktan tirik na iti Diyos tayo. Ket no dayta ti prinsipyo tayo, naannad tayo kadagiti banag nga aramidan tayo. Naannad tayo kadagiti desisyon tayo. Why? Because we always in the first place, ask the question, will this hurt the feeling of my God? Salamat kanya tayo. Hantay kayat nga masaktan tirik na ti asawa tayo. Hantay gayat nga masaktan, tirik na, dagiti naganak tayo. Kaya kung minsan kada kayo nga anak, kastalaunay, ti panang trato yo, tihan nga umiso, kadagiti naganak yo. But you do not realize that your parents were given by God as a gift to you. Next to eternal life, ti may nga banag nga inted iti Diyos nga sagot kada tayong anak, dagito'y naganak tayo. But sometimes, the way we treat them, we do not acknowledge that they were a God-given gift to each and every one of us. Kaya kung minsan, dito yung nangikunsa ka ni Pastor, maramit tayo amin nga mabalinte nga aramidan ka, dagiti naganak tayo. Ngamahan tayo nga mapili, kan madiktaran ti Diyos, no kasanuntot panang dosa na kada tayo. Tiwagas ka panang trato tayo, kadagiti naganak tayo. Dito tandaan na nyo, because it is clear in the Word of God, honor and obey. Honor and obey. When you go the contrary, there is always awaiting punishment for that. So nga itata, hamo pa'y nga mananam, ngamjak to lang amo, no inton no si kagat agbalin nga ama ken ina. Itatang iwat-ngiwatam laang ninanang ken tatang mo.
baka tuno si kantot agbalin nga nanang mo no tatang pusayan na kantot anak mo. Mas grabe. Kaya nga kung minsan we choose, alright? We choose to do things that hurt the heart and the feeling of God, but we cannot choose how the Lord will going to deal with us. And then, second, I think I will going to end up here now. We will not only going to look at the past, but we have to take a look at the present. At how we live, Paul was doing his best to live for Jesus. In what way? He was pressing forward. The word press is to run after a thing in order to lay hold on it. Paul's Christian life was not hit or miss thing. He was all out for Jesus. Nothing else in life mattered as much as living for the Lord. Sana ganun tayo mga kapatid. Sa taong ito, wala nang pinakamahalaga sa buhay natin kung hindi ang mamuhay para sa Panginoon. And there are two ways how we could live for the Lord. Number one, for Jesus. And number two, by Jesus. Pag sinabi natin for Jesus, that is intended to or belong to. So every activity, every attitude, every action, everything should be done and intended to the Lord Jesus Christ and must only belong to His glory and honor, no more, no less. And by Jesus, indicating the means of achieving something. We need to see that we must be allowing Christ and put it into our heart and our mind that we cannot do anything apart from God and apart from His grace. And in closing, this is always my prayer to myself. Lord, please do and work great things in me so that I might be able to do great things through me. Work in me and work through me. Kinakailangang mauna yung in me dito sa loob. And then, sa pamamagitan ko, pwede kang gumawa sa pamamagitan ko. So, brethren, again, let us take a look at the past. Look and review our lives. Learn and remember. Live, repent, and let it go. And let us take a look at the present. Let us live for the Lord, for Jesus, and by Jesus. So again, may the Lord bless us, and may we keep on forward, keep on pressing on, be faithful into our ministry, and let us always see to it kung paano tayo magkakatulong sa ating buting mga pastor, and then becoming a blessing to them in our respective area of responsibilities, ministries, and outreaches. Once again, God bless us, and Apo Diyos ti may dayo.